Lorenz Gonzi għadu mhux jaċċetta dak li l-maġġoranza tal-poplu vvotata leh fir-referendum dwar id-divorzju qed jibqa' jwebbes rasu. Dan minkejja li fuq iż-żewġ distretti li minnhom kien elett Gonzi t-tieni u d-disa' distrett, il-maġġoranza assoluta tal-votanti vvotaw favur id-dħul tad-divorzju. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali t-tieni distrett kien kompost mill-Birgu, l-Isla, Bormla, Ħażabbar, il-Kalkara u x-Xajra. Hawnhekk Lorenz Gonzi kien l-aktar wieħed li ġab voti 3712 vot. Fid-disa' distrett kompost mill-Imsida, Ħalaraw, San Ġwan, Taxbiex u Swieqi, Gonzi kien ġab 3651 vot. Tlet wara fir-referendum fuq id-divorzju mit-tieni distrett kienu aktar minn 11,000 li vvutaw iva, aktar mid-doppju ta' dawk li vvutaw le. Fid-disa' distrett tal-kemm marġini anqas il-vot tal-iva qabżu wkoll lil dawk tal-le. Minkejja dan u minkejja l-maġġoranza tal-iva fir-riżultat finali tar-referendum nhar l-Erbgħa li għadda fil-Parlament, Lorenz Gonzi xorta għażel li vota kontra r-rieda tal-maġġoranza.